Evo jedan mali video iz malog auta. Da ne snimam uvijek iz kamiona. Nalazim se vamo u Missouri. Naso malo goriva. Nije malo već naso dvora. Da vidite. Evo cijena, ne znam ja. Da li možete vidjeti? 2,79 4 litra. Pa vi onda prevedite koliko je to. Nedjelja je. Pažljivo, puno ima svakakvih vozača. To je neko tu mjesto gdje se prodaju kranovi. Tamo u daljini vidite downtown Kansas City. Ovo što vidite u parku, to je iz fabrike neke. Ovaj most je napravljen prije jedno 6-7 godina. Bio je tu stari s desne strane, pa su prvo ovaj napravili, pa su onda onaj srušili. Tamo je stadion za žene, za ženski nogomet. Znači ne za muški, već za ženski. Zgrade. Napolje je hladno, kiša je padala. Ne znam, oko 41 farad, to vam dođe, ne znam, možda do 5-6 Celzijusa. Evo vidite, sad 41 farad, znači na 5-6 Celzijusa. To nije baš hladno, ali eto. Mi ćemo ovamo desno. Sad ćemo malo skrenuti vam u downtown. Nema gužve, nedelja je, pa nema auta, nema saobraćaja, da vidite kako to sve izgleda. Ja, držim telefon u ruci, pa malo ruke zaboli. Vamo desno je pijaca i to ćemo jednom snimiti kako izgleda pijaca u Americi. Pijaca ko pijaca. Ništa nije ona bosanska, nije puno drugčije. Evo nas. Evo vidite ovaj tramvaj. On vozi na jednoj kratkoj relaciji. Ja mislim da se to ne plaća ništa. Vidjet ćemo vamo lijevo. Pa ćemo malo ući u downtown. Možete voziti po željezničkim, odnosno ovim tramvajskim šinjama. Ne znam kako je u Sarajevu, Zagrebu, Beogradu. Ovdje vi možete voziti, neki problema. No, kad budem imao prilike, pa ću ja to malo snimiti podrobnije.
Inače ovdje se odvija noćni život, biznis, banke, tu je velika ona jedna dvorana. Ja mislim da mogu vam desno, da sam malo da vidim. Mogu. Desno malo. Tu su hoteli. Ovaj je hotel star možda preko 100 godina, ja mislim. E sad možete misliti kad uđete u New York ili u neki veliki grad, kako je tu. Tamo ima jedna biblioteka zanimljiva. Pa ću jednom to snimiti. Knjižnica. Ovo vam je vamo lijevo hotel, ovo je garaža hotela. A gore ako vidite onu crkvu ispred, ono je gore sve od zlata. Baš pravog zlata. Sad ne znam koliko je to debelo, ali je krov od zlata. Ona je gore dio. Evo vidite. Inače, sad kažem, pošto je nedjelja pa tek večeras će to sve oživiti. Ovo je, ne znam, tu je ta crkva što ima zlatni krov. Katedrala, nemam pojma. Ovo su apartmani. Recimo ovdje je jedan mali apartman, ja mislim najmanje $1500 s jednom sobicom. Tako da u Americi, znači kao i u svim drugim zemljama, na znak stop obavezno stati. To je vam ovako mješavna engleskog, američkog stila izgradnje, pretpostavljam. A ovdje recimo ne mogu na desno, na crveno svjetlo ima znak, piše no turn on red. A inače smijete uvijek. Moram čekat zeleno svjetlo. Govori za pješake da ne smiju prelaziti, ruka dignuta. Nema u Americi ono frajera, znaš, ono ko on, desno, lijevo, ne, sve možeš ako te neko ne vidi, ako te policija ne vidi. Ako te policija vidi, najbolje si. Znači, nema frajera. Napokon se palilo, nekad malo to stoji duže nego što treba, nema pojma. Aha, isto apartman. Ovo vam je dole stari dio Kansas City, a on je star možda 150 godina. Ovdje je do 81. bila najveća stočna pijaca vamo dole. Ovako, sad idemo, ovo je padina, je most koji dole pada. Znači strmo je. Ovdje je bila najveća pijaca do 81. u Americi. Tu se stoka prodavala, nabacivala na vozove i razvozila se. I mislim da je ukinuto tako negdje od 81. 82. godine. A ovo ispred ova zgrada, to vam je veleprodaja za restorane, onaj ko ima restoran. I ako je član, može ovdje kupovati jako, bude povoljno i jeftino. Možete svašta kupiti.
benzinski, vidite kako to izgleda. Nekad, sad u zadnje vrijeme su ljepše benzinske dole po Bosni nego ove američke. Ovo sad idemo prema državi Kanzas, znači ja u biti držim se za ove dvije države, Kanzas i Missouri. Ovo je vamo most koji me vodi poprijeko. Zatvoren je jako dugo, ne znam zašto. Sigurno nešto nije u redu sad. Malo se semafor zelenom, znači ovamo desno je negdje granica, tu preko ovih posjeda između Missourija, desno je Missouri, a lijevo je Kansas, ovo odakle mi vozimo, Kansas. Ovdje je UPS s desne strane, jedan od, ima i 10-20. Sad prelazimo preko jedne rijeke koja se zove Kanza. Ili Kanzas rijeka. Kanza. A Kanza je ime za pleme indijansko koje je obitavalo na ovim područjima. Je nešto velika, ali kad dođe proljeće onda ona bude baš velika. A ovo gore je Strawberry Hill. I ovo je gore što vidite Hrvatska crkva. Recimo ja sam bio svjedok sa ovog mosta je ili 5 kamiona za jedno 10 godina otprilike. Ili upalo dole ili se prevrnulo na ovim mostovima tu gore. Tako da mora čovjek biti oprezan kad vozi visoke terete. Ništa, desno, s lijeve nam ništa ne dolazi. Ovo gore je mentalna bolnica za mentalne bolesnike. Nekad je bila zgrada, nemam pojma, za neke druge namjene. Kad sam ja tek došao, bila je prazna. Dugo godina, 20 godina je bila prazna i onda su je kupili gore iz te jedne velike bolnice i pretvorili u bolnicu za mentalne bolesti. Ali nema tu, ne vidite vi nikog, nijednog pacijenta, vi nikad nećete vidjeti napolje. To je jako uređeno, neko kod nas da hodaju, da izlazi. E onda ću još malo vamo desno da vidite ovo moje selce kako izgleda iz auta. Ono dole je jedna zgrada federalnog karaktera na nivou Sjedinjenih Američkih Država. Svašta nešto u njoj ima. Uglavnom ne možete ući tek tako. Ovo vamo je jedna fina prodavnica. Ovo je hotel. Ovo je, što mi kažemo, Valter Perić. Za vodu, struju i tako. Public utilities. Ovo je bila nekad UMB banka, sad nije ništa, nema pojma, prazna zgrada. Ovo je vatrogasni dom.
I ova je zgrada ovdje napravljena, ona je stambena, tu ljudi žive. Napravljena 1912. godine. Pogledajte vi kako je to lijepo napravljeno. 1911. Eno piše 1911. Eno na onom ćošku. Ajde, onda ćemo malo desno, čekaj. Desno ćemo malo, ovo je isto, nemam pojma, ovo je health department, javni. Tu se može svašta ovako pregledat, dati vakcine, nemam pojma. Tu smo mi nekad dolazili kad smo tek došli u Ameriku. Ovamo desno je sud. Ima zatvor iza, u stvari zatvor je tamo ono lijevo, iza ove zgrade. Ovo vam je njemačka crkva. Ovo je švapska crkva, vidite kako izgleda. I tako. Eto, dobro, toliko za danas.